Ghana this my Ghana tea for your Muslim for Adwenepahene aka Kn0ck0ut aka Fuken aka Bema yemfa ne yerenum enye fom. Wodem yerenum ye fom a pressure befaw. Metro levels upon levels. Hey. Doggy be a de evrat. Where the awo musu fifiri kra me. No about fresh it up. My mama yere knockout. My man knockout. What da? Ah, ne ho atono. Hwe. Whether we dear. O se we know about that no ho a na ato ne nkwasa keka o. Sa whether we know about that no ho a na ato ne nkwasa keka. We your boss no ni be ma da no ho a na ato ni jimi keka. Mama me yere doggy. Call me the doggy king. Me know what that to tell you. Oh time abo. We are much doggy. How much doggy. Me we no my fresh. What I say? On the we are on send my devil. Na me read in or the me read who pia me. O pia was me kunu tamasu what pen me bo piano. Say come here to me. Come here my wife. Come here. Everybody. Pomi yira baso. We a bema show bao. De be me ka kire mo. Me social media no 2023 eno ma de brem ne beje mo nsem. Abruchira wale na amanfo to na abruchira wale nya no wonya wale pantia. Wonya wale pa hwe. Na wo eye Prince Charles UK. Prince Charles UK. Onu mpo no. Won se no akotena US. Won se akotena US. Na busia fo ye la ena ose hwe. Menya me do na ye wo ya ene e be hyew. Menya me do na wo nti ase ene e be hyew. Ka atamfo nya aye. Na nkese be kocha Adwenepahene na nkese wo Adwenepahene kra ne mprani Adwenepahene kra dis omunya hwe. Meyire na me ma ne doggy. Ah, me se meyire ontwe me hu nso nyina. Me wi anu asa no mrek. Cause meyire so de ashi gogo ashi okuta original goose. Ene e bo me dan no. Masa se wunya no fo papa na ho a kono tumu no fo oda ho no isusa popotwo aka kono tumu because a man na ombeke cancer fo kire mjiri nyina omunyina no fo yam popotwo e man na ombeke kan kwase asem kire meyere eni nyina no omunyina omunni no fo nti mema ne mpe pema so de obefaw na wo yoba na wo kan kwase asem a no check one no sen so no fo sen so a on fi ukra hwe me yere Becky a efrate ewusa my lem when you too rough doggy be a de doggy be e me Adwenepahene o di be show bi do da me pressure be fa basa me nwene hwe because na me shira me ah na mo ka bi ntia na Adwenepahene ene okọ wale ene we twen Jessica ene we twen say kwase a yesi me ejimi for on mama to nipa da mama me komo ye to nipa mo hu me nkan ye to nipa hwe enu ta me je me yere so no ta me heska wo me de bebro me de hwe me yere ahu ahyemo mo ntumi ntena hwe tetemre no ene ye wo mu o yakofo tete law no asa de aba enka ntete no na ye nananom omusi asiwa ye nananom omusi asiwa enka ntete ye nananom obi kro obi timi de besen ene ko wale anu tere nananom awale so ye no obi timi de common besen ene ko wale o ene de betua 10,000 12,000 hwe 10,000 12,000 mbeto ka ma me yira dem me de beto me yira accountum me na me wale me yire nkobo bosia yesi me ejimifo kobo bosia ko wale oba hwehwe animu na wi aka bedi wanim ni asa bedi watem ah dabi ye mo bosia nyesa ade no ate ase me yire me hwe ne kama pa wale mo ni je nyina ne oba na me udi nkomoyi mema no a mo mpa adwale no me ka kire mo mema na mo mpa adwale no me yire se me kan kire mo se wo ye bema na wo mpa adwale a oba wo ne te nani nyo ho ena de ntia aburu kire se ne mema ne bebre omofa ma na ma na ja omo no se boxer so mpo e so omo no omo ntan change no omo ntan change no
common boxer show so muta and change no te ban sa no mo show ahu nyina bon better no ban post matter for kochen e better no ban matter for kochen oye bema eso look sharp. The name still remains Adwenepahene, aka Kn0ck0ut, aka Vukin. What's the one follow Adwenepahene? So there be a card Adwenepahene as him. What's the one shot Adwenepahene? So there be a card Adwenepahene was him. Who? What to me now? Ah, me Adwenepahene. Them say the name Tremudo. Adwenepahene din. Ye ba betina as you. Jinem wa go say we as be say. Ti there be a mama kwadwefo adwuma. Na masa kyerem kwam fa so fanya adwuma no. O come in the middle was a bra me kote e ho afo chaka. Me kote ho afo chaka. Ah me feeli, ni feeli no. E na wo bredi, e wurade Yesu. Mi feeli na wo bredi. Mi feeli. Asia, ma homra. Ah, me bi wo wa be buso me ne. Masa, ma homra na sheja so. Mi feeli na wo bredi. Unya tweni. Nti atomo ne akasa. Masa. Ah. Toma papa wato. Toma papa fato irase. Na bodogi. Na toma ne muso. Me yere toma so light. Me yere toma LED. Me yere toma so light. To the uda sumu me yere yo sumu grab. Jesus Christ. Me say Adwenepahene me yere toma so light kwasia wompra kura utimi totoma original puma no me yere toma so light o bonus abusa na light na light ni change red gold green what up say yes and we can share light o unis kadimi totoma so light o LED pa change colors. E change colors be ma hwe oba on so oba support wa obe live ache okun be dwo what you say ah se oba na dwene dono mo oba na fili gwenze mo oba na ninye nyame bo ma ase no ma o on do am yire si domine e na monte ase no munya secret no so da menkyere mo se mo se menkyere mo na ka ma no no mo sa na mo fili na mo ninye munya bi da menkyere mo me mu teacher me teacher do be bre no mo ase no e wa Adwenepahene nim no ma kyere no do ma kyere no secret no because mo pata boga na kyere me e nshira mo padi shira me se me ba o fa oba mentete oba o tete oba something oba na ma na ho odin ba afom ti mentete oba me ko tete me yira yedai me tete me yira yedai eh manu aduane emome maya aseso mome me yam mame nti ohaw be ene se me yira to shu ache me yo me yira to sneakers da cheme wo de wey wo ge afisu yi ge bia wo date no wo antimi antohwe anchew afisu yi oba wo nti wo antohwe anchew because you kohwini be ma wo ye kohwini be ma what you say obviously Becky this one there switch off your light share on switch light be amasa we automatic we automatic it's not be fresh up for you. We call ya me who say light na so me your waist ya your waist me who say light na so anuma san chase so me Ronaldo be bop na tem china wo sei so say to pa and I'm on tiasie no share Mary Van Dam was Adwenepahene one yes me yere toma so light ne body me yere e guy o me yere oni wodo foke e na monte ase no monte ase so da ah now wasia me say
Germany ha do so ye blogger or ye guy no one wala oba okrata so ne hwade ma true challenge Germany or do be also ye blogger or ye bema or ye guy sa Adwenepahene one wala oba won ente won krata so ne hwade no ntu oba no mfiri ebusu afi no mfa no gotena ne fi won hide and tua kan hwade hwa yeah ni agro we believe we say we believe in krata. Oh yes. Obviously you talk too much. You too, you watch me too much. My ditch my bodogi. What me yet to man so like sick. Oh, my dad so you me yet to treat me some my bodogi. My best freshen up. We say me dry my bathroom. My best freshen up until me also SM me bush for a day. It didn't come. Obviously they are jealous of your marriage. Oh, me my one idea from day one. Oh, my jealous sir because some boys need na no munya train you. Who's a brucha bomodam. Also, be no te Ghana. What's a bema be no te Ghana? And our blogger be no te Ghana. O jealous out the pine awalio. Aja omo te tia bruchire. Unim dentia. Omunya tweni. E na bema biaso no. Unya bosome mienu na uni twa utiri bom. Bema bia so unya bosome miensa na uni twa wadwene sei. Na akonya afia na obewro watade. Ti sa nkrofo no nyina omunya tweni o. Unse se etwe udi twa o stress nyina yiko doctor mpo kire se wono yire tia wono ba tia ese udi twe di oba no he enu ntina oba na wona tire won support because unim twedi me ka kire wo etwe unim twedi obviously there is your thing big or long he unim twedi so unim twedi ya eyese wodo kwatiko wura ma na oba na anyemu ese utimi massage oba no so you romantic ese bema die u dwale u yi amotom u pasty u ya fresh u boxer shorts ase u changing every day what you say sa pepe sa enetie ti bema die so u ye fia o show ase nyina ese chaka obi o wa abusua onyi ne show ase when you show ase be afia se eye fashion o fi no bo se o show ase team fifiri me ka tama ye boarding school e wa Accra boarding school me Adwenepahene me Accra boy be a stubborn me Accra na mtina ya ko school a me ni ate fokin nto bi o te Accra bia no we stubborn me a stubborn cat. You can't compare yourself with Adwenepahene. Me a stubborn cat cause me nkran na mtina ye what you say no bi ye na ekonima ye ne nima boys chile hey edru intekwa uko hye omu ewo park so amasa ombetam duaba sisi a nso ne yetimi kulu omo hat timi kulu omo akoma na me wi a enkrafo boys na no mo ebepento kwa no makoje Burkina wa wotena Accra bia woni Burkina mebo makoje Burkina mo akulu Mr. Jack mo me koje Burkina Burkina mo koje Burkina na mo no me wodi mi sin kran bia no amini mo na me guy rough anything ya cho me na Accra school ye free bi fanfare no me na mtonyum nyina ho na mtonyum e me timi trom letter yes is we know you still munyene ache but we don't talk much me say wonim twedi a nko ba won te no otunda so mpoto fo mo oba no obefa say me kunu ni ye what I say edro bia ni wiase o bema ben obeye obedro no asa ba oba ho ka bema ben obeye obedro obesa ba oba ho ka dabi what I say unko ye obedro e mo oba ho ka edro ne se mejeje so na ka sabiu ka me koye me yire dura na me se bo me yire ho ka what be pen su atwedi ye kwasia na munya ho ya na emo amo me ma wale wa we afenu kwa wie no na manfo twitwa ahwe wa we afenu kwa wie na broken heart acha manfo no because omunya tweni it a bomb dam I want to say hey masa me ye te brofo kromo me live a brofo life my life will be my brabo nyina ya brofo abrabo Africa culture no emma me fie Africa culture emma me fie masa
We use Africa culture to cut Ghana. Wow, table chira and Africa culture, Africa culture to na kokotra o my Ghana. Me table chire. Me a citizen wa ha. What I say? Me secure me ho wa ha. Enti Obia my realization, my trade Ghana for say, Monfa Mokrata. Me Germany ni. I live the law in here. What I say? And man, I want them to me no. Abrofa wale na wale. What I say? What I say? Aha. To wesa me bodo gisana tomano ufrati Yesu Christo. Hey. I want people be a dead. Na show me the color pa oba kono yes masa unya bi dinti ashow omunya twedi ntire ye begu adwempa na wale na adwempa ye twa midi hamu midi bufo hamu mo bro bodo gise pa ta vrate what I will say yes. What I will say, yes, a tribute there. Hey, I asked no could be there. Oh, Buffett and why I said, Nato, oh, show about my own in a duck. So, oh, show about. Oh, con woman, you know. Oh, my own in a nut. Miss Monsieur Ma. May a bottle gamma me out to snake as a woman. What a bottle gamma out to snake as a woman. Call me the doggy Ken. What I say? Oh, this is small boy, you start using juju. Call me the doggy king. Me poor doggy ama wadrin. Ebe yo he. What I say? Doggy de nyawu. Me yere. Me do me yere. Etuni me de me yere ba social media na man for Adwenepahene. Masa. Ehu. Unya twedi bili. Me feel rough. Me di che. Papa. My bodogi, masa. Kwana ko. Ajay, atafu bridio, asia. Okote hunfo abushe nyansa. Mom kote hunfo. Bema de nyame bo se ye adwuma na fa hwe oba. Sebe mama onsechi ye dia unya oba o me meka wa na hyem o ka we hyem ya kofise me firi wiase ka we hyem ya kofise me we abrofo ka wa o we abrofo ka wa me yiro so sa abrofo ka wa to etuntum a masa forget yourself ye dey forget yourself ye wale abrofo awale ai ti abrofo ka wa na hyem no mon kate ha mon twa ha nko mon kate ya abrofo awale na ye wale Abrofa wale eniye. Onse me tuntuma wale kra ma shekawa because na bogus, fake things, fake people, fake blackmailers. Abrofo den original, any more original things. Ye chum original things. Silver one, original. Atase, yes. Obi a way village na we no wa wani ate no. So life na ehwe so bi mponi mu a wo fo don jo. Siaman. Asia unya tweni nti ujimie ne wotrim unya tweso ni da kwasia oba ko gina dwa aye de semena na betwetwe kote wate oba ko gina dwa de semena na betweko boys am te aburu kire na munya tweni a mukọ ahye wo lai abrofo no kono woro no ho kire wa no wadi kwasia me da 24/7 aboa musu enyansa ti wakomom na wale oba susu no oba antwempra nche o twempra tu ba cha wo yegibifo twempra be wanya na wale oba no asia she masa anwa twetwe ne de anwa twetwe die we anu pa me yeso le be I can say ayenwom Osiana, hallelujah, amen, hallelujah, obviously, but please, can you make peace with your dear in-law? No peace, Munkoda, no peace. Maybe a peace, the man of peace, but we dear won't forget we no peace. I say, say pepe. Drew so no was ya. Mummy and Nico when I munya toy phone. Why?
Ti me catch you say wusi so na wale a. Tena wo gire ho. Me Adwenepahene ente obi antumi no. To ho nim so ya try boy na. Ya try boy na wo ye ntumi no. Ti ya fa na yere side. Me yere so ya fa na mu nya fom. Me yere when I'm a backbone, you can't stand Adwenepahene. Me yere me backbone. Unto me o. Now better na what me. Me yere krampo nya damfo. Awale bia ukobi ejina bia no e say na for boni ne gu awale. Me yere oni adamfo. Ubon se me yere ena obi kasa ofon so na e mbapa. What you say? And bia mesoa, na bia me yere ne bonkomo. Apart from that na me yere ni adamfo. Nti dem yere nya bia na wo to social media. Ye fake you. Me say me come in some case tia. Say ye fake. Ena kroma ne etno. Eso uko Roma, ye de room for ye eye. Uko asole bia ye de asole for ne eye. Me mabetra Germany. Medical na kwasi broni atnase. Me na kwasi broni kwa wale no. Ye ni culture bia se by force tuntum ese culture na ko hu abusuafo na this na that. Ye tuntum fo bere okrumu a. Ye tuntum fo bere okrumu ha. Omo ade omo ye ne se Omupomune ongo humpo masa. And obviously the internet never forget. Internet so them forget that. The name still remains Adwenepahene, aka Kn0ck0ut, aka Fufukin, aka Bema Yemfa ne name enya form. Masa. Me kano krachero. Obi a marriage counselor. What even nko mo we frachero. Cause omo ye fake. Me nye fake o. Me chiro. What I say? Me chiro. Me chiro ne ye obviously you are that you can asia me di twa awia me ho ato me na me because ka right na ya na mumu ni Adwenepahene na ya mumu ni Adwenepahene obi o aba mi bia mumu samase me Adwenepahene stress free obi a stress e konka no na de no one be tell stress for wiase one be tell ma aka Kn0ck0ut stress for wiase nobody. What I say? Obviously, the book you have to go catch you very soon. A gift I can back to sender. Now, broken heart, me mama for broken heart too. Me mama for broken heart. You see, I be dambo. Me ma broken heart see ya. What I say? Oh, minya. What I say? I say, Jason was the best blogger in Germany. What I say near Mary Van Dam was you are a good guy. Keep loving your wife, Becky. Oh, me dear, me wife dear, me fani niagro. Ideas man so about so catch him Adwenepahene. Come on, yesterday, baby. Ideas man, homework in my you. Homework in my my mom you don't keep papa. I say me you for mother. You live your life, oh. Be my dear, what to wa your ba ho dear. Wale no won krata so. Be ma wo si ne bo. Be mo wa kukuduro ne timi wale oba won krata so hwe ne yere. Me wale nkremofo awale ne abrofo awale. Kremo ne se me yere tena fie. Me nko ye adwuma. Ah, fe na me yere nko adwuma ne fe na ne munya fo ne ntete no. Me yere wote fie nso metua ne ka. Ne pension pay bosu bia eteto. Say nyes ka o se me yere akoto mpabo amame. O se me yere ato sneakers amame. Ande wode kire. Me yere sama biska o. Me yere sa boasha me €100. Me yere sa to wasaje e kan say good shine. What as a gift card amame me to sana ko shop. Brolinga akoto ntade. Na o be compare Adwenepahene na de ande. Hwe. O wale am woni nkan fie. Awale mu de atamfo bebe be so letia o. Normal. Obia be so letia o. Awale a manfo be so letia ya awale papa. Me kire mo ade. Nti saare mane ba me mane hawo. Na DS man esre no. Awale a nipa be so letia no. Eya awale a eya awale papa. What you say? Obisi dey I know your mother will not allow you to do this. Oh, ma me be ya. She, mu nim ne yeko. Me ma me adwo wa no. Ono de bi obasom dae semba. Do ye bia ye. He me Adwenepahene no so nim ya. Obeka acha me se bia me stubborn. But me ye obi am ye good papa. Ade ekuta me mpese obi o wo me nchen enya bi. Ba o se ya na obi din se hu no a
na okasa yese wonye masa me de me fie de ma hyehyɛ mmara to me fie o ma hyehyɛ mmara da to me fie we say after doggy menu ade span o ye Adwenepahene masa ye o yere manesta bia bi na me Thomas light o yere Thomas light oba na atra so many years kwantimi wale ne nkrata so oba na atra so many years kwant e ma na ebre e ma na bebre eno ntra me ma bebre time no because oba bi won po timi ye kase bema me yiska ma je kushira koye me ho ade keke na ka busafo hu se me so wale na me so me na won fo hu se ma sheka awa ne bi oba bi wo wadi be for 10 years 35 years onya wale ne bi to hunu se me yire Becky o hwa me yire age wo ye young me se hu me yire a obetwa ahwe sa nkofo mu jimi no obetim busa sa Adwenepahene nti wangasa won fele wo yire omutim busa me before sa Adwenepahene nti wangasa won fele wo yire but neno enam te nipa no wanya sa ade ne bi nipa na hunu wontwo mu nti no nipa na nya de boni bia fa wo nti no obedi wo yira tem what I say or say the I just man or say your wife is your wife. Finish, God knows. Don't mind anybody. Continue your happy marriage, bro. Oh, Minya, I said that's all. You know, sex apart from sex. What have you done in your life? I'm going to wonder what Jimmy. Every youth should learn from this family. Oh yes. Share if you say awale ye no ne solitia. Me kan se mi akire mo se me Adwenepahene no so do ni to fom pa. Woni mpanyimfo a mo sua no mafiri wo ye ho abo. Ene me wona sofo bi frɛ me efri America. Muntie ni pa. Me wona sofo bi frɛ America o Adwenepahene. Da bia mpom pa ye ma wo. Na me hira wate. Na me se da me da ase. O Adwenepahene. Me ne won kasa da. But ma twro wa enam nipa bonefo bi ntino won beso be peke na na makasa won beso be twro back na me so waja santi me twro me my mind introduce no ho almost a month ni enne na me ne kasa asemo ka chem sa Adwenepahene de ntia ma twro wa ne se na nsen akra ma hu sa manfo bi aso latia wo amanfo bi aso latia wo ache se ye me twro me ntesam se man of God me Adwenepahene no ye wo mba wiase no eye saa na ebedi machi because akoma ne kita me no nipa betame ti munya omo so from sa Adwenepahene enam wo oso me panyi o but oba me ne tran no ene me do asopa me sofo me kuta Bible ekogina prophet so preach but na me ntia wale ase because na empanyimfo be eduto mi mitrim se bema dokofo oba bema na ebusuati nta ebusuati ne se bema de oba ne ka asem bia kana no tum eriguchi bebia obi anya menhira waba so sa pepe bema de oba ka asem kana no tum but Adwenepahene me na me yere tran me do nyam se e ka de kama wale egui me yere na ni nye no ma me ye ho but enam tam wa me yere ehu wo no so funu ka che prince beginning na ne yere esta so hwe me ne me yere satan na me yi bola ekotugu no na ne yere de me video kire no no odi matem kwakwase we a somobo we fa ne firi okọ na so funu di matem one day na so funu se o tena ase na Nyankopon yi kire no se da bi abrante na wudi na tem no ade papa bi ye de ewu no sua na o sua be boa wo so funu so ke Awurade waka de amate tio na so funu ese one day o sola no papa eno ko ye breakfast ye tea ye pan no breakfast in bed no de ko koma na yere o de koma na yere afri na yere se odo na ne de ni say na edina me de frɛ me wife no me maame no eye oba ne de to ba ne pese okunu nyusu edini bi fama no to kwa no say we de me maame ai we de breakfast in bed tulip obi Nyankopon shao Merry Christmas to sister ena o de koma no e wo mpam abusua sofo no say afedi Adwenepahene enye life Adwenepahene video no go busa na na de unemema o ma life unemema onye video was you so who said na de utie masem se hwa Adwenepahene
na so Adwenepahene beginning over time boy no se wo hwa Adwenepahene beginning over time boy no obenya what time bia ma boy no because boy no e pese e mema do ma boy ne pese be ma wale oba respect oba but not to the extent say afre no wale oba wi na pese no oba ne adamfo wo fie pese obo no oba no e communicate no na mudi hu ahye mem udu hu ahye obam se oba entumi nkasa oba entumi express no ade ntia wa wale oba no oba no ya akwa wa ya afna when na so funu titi ne yirasem fe so funu status o hwe me videos after Sunday no pass off we be ko asole a wo se wayi bola kotoagu efiri wono ne so funu o frame o sa Adwenepahene nya me hira opa ye ka obi a kotia wale ase a ye fa mfie nto nchen nta Adwenepahene wo mo no mo asole tia woni nyina no e ye otan hunu no mo tan wo because omunim se awale na wo wale no enyame na edi kan asan ase nipa bia na obetu agu awale Nyankopon no wo san ase wie no wo nko awale hu buku no nyame na to obi special sa Adwenepahene wo nko awale na wo te wo no buku no Nyankopon na to obi special se ko be me wale oba bia e na wo commit ne self e da ma oba no be me wale oba bia na wo yes adna ma oba na nke ye hwe nei Boys of baby or one of no dear tem na Adwenepahene oba no nya 35 years 40 years 50 bema won ne tin bema na nya hwema no na no me se woman bi kasa na ye mesre woman no ebe ka kire me se me bai wu ku me pa o aburo kira we me nkwa na me hyempem amu se maame na ye den na wukunu ejawo subampone ene na fosem na bema no esore koy aburo kira de wo ye oba na wo ye list mistake bema be ja wo akọ me ka kire wo nti ema no ozo nya wale pa bia na ni pani wo ho nti me ma wale am te ho woni beto wo ho enkusi ba bia ma wo mbeto discuss about Adwenepahene wale at the end of the day no emwa because me na mete ma wale ho no mani achi papa na me yere me nya ne enya na kiranta me nya pese me nkum nya wo me nya selfish ebi ne se yama me doggy a what I say my baba we say how can you respect your wife but disrespect your in-law me kirama de me do me yere a eno nche se me yere papa e di anyamra semu a anasa me yere papa e de me konko aso mu a na me to e ye nkum yo wo ena wo so in-law e mia wo mene na beto so in-law e mia wo mene na wu a o mia na wu me fie sa kwasasam bi ma ho sa mo Ghana law nkwase law no enye me fie sa wo na wo oba wale no ne papa ne maame oba wale no ne papa ne maame sa wo do yere enu ntie do konkwaso mu ne ye mia wo mene wo se me do me yire o me do me yire me do me yire ni ye mia o ne akun a ko ne nkun enye me fie a ade nyam ye pa ye me yire sa me yire ni beje because ya bre papa fo no bi ya bre me nya kwase ampanyin sa me do me yire na me se me de me yire papa me ne enkasa na sabio panyin dua mante panyin bai e na obesole akogina ne ba atamfo chi panyin bai ba tan bai ne besole akogina ne ba atamfo chi ba tan bai ne besole e de ne ma asema ba social media adentia papa wei emerebe twem dentia ya na me no me kansen bi a amanfo temasene se emerebe twem papa wei eye odu na me no this time no ensem no wa abansem tena me mbese me ko ho no me da numu sem nyina ma omo wo so ye be ma ye be face wo court mama masum ni ma wale am temo papa wei ebi na no ka kire me Adwenepahene se ye audio brem se o me ya obeso life what I say ama me obi antim biem me Adwenepahene me kopo wo hire awie what I say I me cancer ideas mamate what I say enti no ata me cancer be ma de so sisu e wa abrabo mu a
na so for ba bi wa komam na do ba no hwe adwepa me dem ka chem say me yire won me na me se ma me yire won nya adwuma because se ma me tiase na kampempen so nyankopon no ba beduru no ma me nkonko ye adwuma kama hwe ma me pa but me ma me ntiase no ho na se odi sa de no esa me yire ne di de ti me ma me yire enko gina 8 hours mu na adwuma gidi me yire ba beduru fe no abre wa abre okunu metuma ye 8 hours na me 8 hours pay no etima support me yire me nga se me gina hey me sa ho me private company private company na nga sa no me yire ena e kan sa chefin e ba na Germany ha me yire na ye boss me yire ena hwe me kuta 5 people a eti omuka Germany ha anya Ghana eno tell me say you don't know my secrets first na be na me nam ena be na onimia se no abrabo na sesa enioma change eno tell me ka say oti wo a be ma oba on it no for bu na ni de ma oba no nto ye oba na ka sam to social media me de oba atem a ofisa me bodamfo me so le na beta social media me de oba atem so oba akro no amekame me ngoka no so oba akro bebi na no bedi dimatem e wo social media ba bi ekikira boa no ho ni sane no so ye oba na bedi dimatem a me fa ho nchewo me so paw because South Africa culture na oba de di watem ma ne nko enya hwe wo da oba achi asia wo da oba achi nti na oba bia be gino no wo se kwase di watem na auto na hwe me di watem bi me justice me prem sana me metie sa na me na metie me ka no credit akire mo bebe no credit no me de me ka eda akire mo me ntena se mo bi fa me yire no munya fom e mra ma hyehye na to not Germany ya na de yire ni baba ye fom a me citizen e no mo san respect awale e o kroma de ntina o wale a o ye adwuma o pay e different tio adenta wa wale a o ye adwuma o pay different o wale ya o pay different o wale a o pay e more than obi on wale ye and it's sang from we de nyina no o mo anka se no obi se don't tell your secret bro oh David say me nuaba I mean about Mary Van Dams we de debut me nuaba yenko okra we dey say ye mom we mom pressure kakra me nuaba we so dey be mama bodogi fifrat me sa no be fresh up na so ye ni nkomo akra nti we doggy king doggy style bia bi what ase doggy bia de ti mema no munye de muntimi emwa na ma na ninye mema no mwa na moyire mo ninye we be ma suatwedi sa ankofo mu dido mo chi no usuatwedi a na o ma wo yire awale na wo kɔ no eye wo nkwa na wo kɔ onse na me ka sofo bi asem sofo no ka chem sa Adwenepahene enne me kura me sofo no me nya damfo bi a Sunday dru na me kura me church members edin komo wi a me ko fie ano ano enne sofo no nyina so ndwe wo fie ewiase asundwe yese ne bibia enu nta me family eni agro no nta me family ni agro no yero ho ye adwumaden wo yero ho ye adwumaden na no yiri timi apa ene kwam despite etwe na yiri didewo to we say kwam despite ene no bi ko kase kwam despite one o yiri nyaaya obeja na yiri ene kwam despite ene obi ko kase kwam despite ne yiri nyaaya one ne beja one nyaai because onimbra one ne yiri de abre I just want to say I support your marriage bro 100%. Me nua me da ase. What I say? Enne o ka kire me say me ne me yiri nya wa abra tama na miniska no na me yiri di machi o. Tama na mini bibia no na me yiri di machi o. Na nne na nyame aya adomo a nyame ahira ye se peche. Wasa de enkura fefa sa cheye. A me yiri edi de no wo so nyai. Who does that? Naka me yebe makwase ampanyi ntino. Me yebe ma jimi fo ntino. Me se ayo o makasa ade na me so me yiri me gya no. Na makofo ba hofro. Na sa oba na ebedi de. Ade me yakwase a. Me yiri bedi ne de ene be hyem. Me yiri mame. Na me yiri o se me kunu awurade.
Becky nada. Becky doggy be a de. Bon say ya, na fi de Thomas so light. O ma koto Thomas so light ma yere adie. Thomas so light koto bi ba yere adie. Bon say na Thomas so light. Na hwe me yere kala pa, say so che. Masa. Unya twani a ja kwasasem kika no. Di che na wadwene mrafie. Di che na che de. Di che papa. We came, Tafri came. Me a channel. For Catrama Ura, we are soon. For Catrama for you come. My young woman say to, as ya, and it ye. Not now. The channel, woman. Not now, Jimmy. Also, the chair of Bad woman to know baby because I Japan. Many man training at my home, Ada. Baby because I Japan, many man training at my home, Ada. Massa. Abruchire for my man na muntua dan kan so le ya na ano obenya abotira sada ma oba no okoye ya no oba no pillow na no wuram no wakana no atum ade okoda oba no nche ondwitwire ne se kana no atum obema bitimi tira se be wana wa muna bema so de wuta ka no tum sa ade a stress be che wa ma utirimu pon nyina be ba wonum bi kasa pesti na kwata oyire nchen fa sa be fa oba no Tafre no fano, tafre no kom ni kom. Fasa massage ni chi. Fani butuo, for all your srano. Na starte, na fa katre makwa ase o. Uwie na nwi keka ase mona de toothpaste akoyi. Uwie na se nwi keka ase wa. Na de toothpaste akoyi. We mi jira ma yi mi de kakra mpo. Nwi keka Ate Tafrim, what Tafrim, nobody chinimu, nobody chinimu, oban betima chinimu, the take of 1 point of the time. Was it Towas? Tafrikem, what I say? Bema dear, a more renfu, or more and man, more renfu. Nafa on Sano Coco, but for Chichabanano said Chichabanano. No banim puro tomra, we are. Na de sunye ato ba na yase na de sisi atoso na de na pua ba se le obetu free kick no tienie pa na pua ba so obetu free kick no wo hwe ni wa se anyame wo so wo se ye nyame wo ye kese nyame wo so awurade na onya de ade no to no se vrum be ma no na fro ba no hwe me da bia no me di twa takra da me nchen takra me di twa nyina na me di numasum o se me kunu nti madwe nyina ase na takra se ya brother guys cha now na bo se pa takra se ya o chai Masa, woda wonim do dintino, oba no mpel, asia so do diada. Je say ya takra no, di no asum say ya na me yede do no asum say. Na mani nyina ha ewurade. Ewurade. Kope bi wate. Say ya. Wo say ya. Now walk akra. Sahara trade you. Stress free. Me would my child pressure for because me no matter to me no by you. Or that masa. Me matter to me no by you rough. Bema 1 penny, you know, just manage, you know, no said that you know, if you know, stress free. Bema petacrato and chain. Oh, fa sunyano to a banase. Nempumla kakra na fa gina na eno ye friend begina onim begina ubona na ase hofo kama was to turn your back na doggy ni bisu doggy ni san be ma no mema na mudi mo doggy a na mabunku tojo wo mpaso no masa jai etwam etete lai mema na mo doggy a mabunku tojo wo mpano so no masa etwam onim do be empano Oba na butu ono soli gina ho. Gina mpa no so.
e mejina mpa na echi o mpa na kasa fru jina mpa no so na ade no fa wura mu sei but say jiri te na so ye press up na koba press up because dentia obi ntimi na de say wo say akoyi abafa bebai akoyi woni broni atena panyo akoyi woni broni atena panyo bebai do befa the style bia biu no kra soso woni broni tena now ye guy usua twedi rough meminim twedi basa me D0gg style bia bi ati say no masan ye adwuma san hwew ti me yere e ma no se ma ni bi o ho e ma ni bi o ho wo se onya kote ni ntida bia na hatred o tan hu no mu eno bo so na ho maada wati say we say champion D0gg style obo na ho maada o ba de make sure say na mo me na mudi twa o ho ba yo no ajagun no wo ye kwasea o mo ba no wo kire no udi twa be ma no ho ba denta utwika ye o break o drive wa once you break ewo to wudi twa no so ba no ma ya be ma me ma ho ba o ba no aja na akotena hyem na mudi nkomo na do ho fefa o do se fefa no na o fe na no na ketrema no mo sesa ketrema na do ketrema pesti o ba no sema no na o ba so de na sin ne ketrema pesti so o sema ho what you say kakran sabose na o spams ni na asa atweko akugina waya ase no asa start na asa bono kakra masa ma romantic mrem make sure so ba no beba say to na ni jaba fie masa we dey me say koda me yire to man so light ya e dey demo de I just ambulance samba fire service ko D0gg vrade me D0gg amama ni age rough me say nta buso ya da wase me de mbesi ya me yire matese me yire eye odo ai wa na ni ate o nti okrunka se ko D0gg masa oba de wale no na hwe ni yo na ade na nya odia da bia so da won cheni bruchire weda samna bonten pa awo amanfo nya twe ni ntino mo de aye wo nkwase akeka no mo na obi awale me ma wale de special tip top ebusu aba so a video no after D0gg na be fresh up me sen kwa akoda e sole na me sen kum because me amedia day in day out me boom we be ma ye neat ye fresh we obi akobo D0gg wie ye me yere fresh up wie akwa famada kabe man so da ho sa na ka spams na ye no kote ho se chaka ba sa no da ho no de se fa ne kote ho na ka ne kote ho bo se kan asia ko horo kote ho na ja jimi no ate we say your father then is watching you omo hwe no fa ko sia style ko D0gg biem masa me amedia o pa kokoshe po me amedia o pa akona kokoshe po ma D0gg wie me se me was kente me yere toma so light me yere toma a so light say LED change be 7 colors eduru we say o boy na color ba ko agina na peace out me da asia me shira on ton kwa na o ba so me kan food divine organic skin care product da ma skin color na nye so chi Koto divine use the promo code Adwenepahene be down discount. They can for divine pills amount. Very well na stretch mask right there Google no. Divine pills be stretch mask in the everywhere at amount. Me can for tap send at the amount tap. Me so send this guy for coffee brunye. What I say? Momo be ya mama phone no. You be send it every tap so. Momo no be answer be come Adwenepahene me fake. I promise me fancy for me here go so your selection. Wow, share videos. Wow, support movement no. Obenya momo. Brunye. What I say? Ni na tap. Ni be send the every so e da bro. Ya tell free make me ngasa account. Simple as ABC. Me kan for healthy AC ama. Healthy AC be boa mo timi ayeso chen. Call me the D0gg King 2023. Mr.
no pressure. AKA Bema Fanny Yamunya form. AKA Fukin. AKA Mutuano Motium. AKA Mr. Doggy King 2023. And we see ya. Kodama Yen champion. No for Biagono. She go afrate. Dimitri Tunche say our crumpone. I say, go be now on any Jimmy and that. Peace out.